Martin Schulz saħaq dwar il-bżonn li jkunu allokati fondi biżejjed biex iż-żgħażagħ kollha taħt il-25 sena jingħataw offerta konkreta l-impjieg, apprentistat, taħriġ jew tkomplija tal-edukazzjoni tagħhom. Dan skont il-ħtieġa u s-sitwazzjoni ta' kull individwu. Schulz fakkar li l-Unjoni Ewropea nefqet 700 biljun euro f'għajnuniet lil banek u ekonomiji fiħdana li kienu fi bżonn. Iżda l-garanzija żgħażagħ kienu dedikati 6 biljun euro bejn l-2014 u l-2020. Qal li biljun minnhom kellu saħansitra jintefaq fl-2020 u sostna li sa dak iż-żmien ikun tard wisq għaż-żgħażagħ li llum jinsabu bla xogħol. Enfasizza li anke jekk il-flus qed jiġu allokati kull sena dawn huma miżuri temporani bilan li ż-żgħażagħ ikollhom tranzizzjoni aktar faċli mis-sistema edukattiva dinja tax-xogħol. Effective credit program for small and medium enterprises with the employment of young people is the best way to relaunch economy and to combine the economic relaunch with a short-term employment effect, especially for young people. This is my suggestion. Martin Schulz jemmen bisħiħ li l-miżuri bħal garanzija żgħażagħ għandhom jaħdmu jitfit mal-għajnuna lin-negozji. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar kif għalkemm Malta qatt ma kwalifikat għal fondi Ewropej fejn tidħol il-garanzija żgħażagħ, xorta kienet fost l-ewwel li adotta din il-garanzija. It's making a difference in the lives of people. It will continue to make a difference, and we're very proud that we're one of the very first member states, albeit without the help of the few funds that, as Martin said, have been allocated. We have put the youth guarantee into place already, and it is working and working handsomely.